the Lord God goes up to his throne. At the sound of the trumpet and horn, sing praises to God. Sing praises. Sing praises to our King. Sing praises. God is the King of the whole world. Sing songs of praise. God sits on the holy throne. He rules all nations. Sing praises. Sing praises to our King. O upu ia o kora. Mo mawhai ana tu sia ini ia ia vivi ia le tua. E whapena se manatu le ni Taeao. Au tatu mafuta le ni Taeao vi ia le tua. Awe le vi inga. Nei se ia o le whavau lava. Vi ia le tua wa talitonu le ni Taeao. Tele la tau wa maleifua mai ni le Taeao. I whanua noanga. O loi mata malingi. Ona o le malanga sa wai maliu mo le oti. Pita ile ni Taeao whaafitai le tua. O mawhai ona e ala whai mai mo wala mai whangunga le lei. Fo i le tua le vi inga e whavavau. E whavavau lava. No whaatalo whatu lea. I le tato Leoleo Taeao. I la se sfuru lua o Januari. Lua o lua tasi. Vi ia le tua le nei aso lua o mwhai no tātou au lia mai. O mwhai ei o na toi whtaf so taima whtaf si whai. E ala le tātou Leoleo Taeao. O la se upu le nei Taeao. Ia whao uina le tua. Ale e alu loa e mo muana o whaataru whatu. I le Taitai au o le tātou Galuega. Le sunga ia Pastor Willie Papu ma le faletua. Sunga ia Pastor Pali faletua. Pastor Uitui Langi ma le faletua. Mai se o Taitai ta Galuega le Galuega pa ia le tua. So se te whāla langi pe teri fia. Mai se sunga toi ina. Ti a kono I tuilua. Ai le whangaloina. O nei ta mamatina mātua o loo turi vaina le tātou Galuega. Pa maruru saifua. Ave ale vi inga le tua le ni Taeao. Tātou whafteia le tua. Mo mea matangofi. Wa ia whaia mo I tātou. Santa Royal Anita Mitana Leoleo Taeao Many
Te mauri langi le ni Taeao. Ye lo wha unga le upu le ni Taeao. Le Leoleo Taeao i le maua e filfilia. Le tuai a mailo mana. Nā tia le tangata. Ai susuru luma le mana ma le mata ngō fie lo upu. Ala lo nganga pa ia. O le matu te talo lea o no o Yesu. Amini. E maua le tātou Leoleo Taeao. I le kalitia lua alon fai upu lua sifuru. Kalitia lua alon fai upu lua sifuru. Famele ulu tala o le Leoleo Taeao le ni Taeao. O te ola il fatua tua. I le alo le tua. O te ola i le fatua tua. I le alo le tua. Wa faasa taroina faatasi ma ua makeriso. Ai o te le toi ola au. Au ke riso ola ola te tonu ya tea. O le ola foi o te ola i nei le tino. O te ola i lava le fatua tua i le alo le tua. Le wa maura o tu. O le na alo whamaya tau. Ma fo ina mai a te ia. Le na whai mo sui. Whamaya whapretania. I no longer live. But Christ lives in me. And familia ele mau, Galatians 2 verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not. Yet not. I. It says, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. You see, e tā ua le maule ni Taeao i le tō whaafonga mai. Wa whamai, wa whaasātaroina whaatasi mā ua makeriso. O le maule au, le mau mahasani. O le mau te whaafonga i lo whi au lo toi ina. O la unga so ai, ma taua le maulea. Ai ese le tā ua le maulea, na tusie le apostolo. I have been crucified with Christ. Tell him now te mai tau mai. You see, although Paul, the author of this writing, did not speak literally, e whapea tatu te o oti whateitas. But na whamatalaina, he described something very real in life. Crucified with Christ. Wa whaasataruina whaatasi mā ua makiriso. O le poina na lua, o le whaasataruina tā ua whaatasi makiriso,
e matua I tā ua I le tātou whaoltanga. Ma le ngata le whaoltanga, e tā ua le vea tā ua masoa Kristo. I have been crucified with Christ. A e mawhau le lei upu ia, e le whengo fiel mau. Wa whaasa taruina, whaatasi ma ua ma Kristo. O te nofo foi mawhau, o lo fai so fo ia le whaupunga. I kalatia luolos furu, whaasa taruina whaatasi ma ua ma Kristo. O le toi ola o Kristo, ola tono e tau. Amen. But ina wo study toi aile te toa le mau. Whamai, I have been crucified with Christ. O lona winga, a whai wa whaasa tauina whaatasi ma ua ma Keriso. Ona e toi ma natu ailea I le whaasa tauina o Keriso. Na whaalata ia lona so o Utah. Tusa o lona wō lei o lona so. Ai wa whaalata ina ia. Lua. Wa sasa ia te ia. Wa tu whianu ia te ia. Wa toi sasa ia te ia. Rā meo tu. Wa ino sia ia. Wanga leanga ia te ia. You see, when Paul says, I have been crucified together with Christ, he's talking about lo whaungarupu pārangi lea o le excruciating. He's talking about the painful, excruciating pain that Jesus went through during the crucifixion. O lo tau tara le apostolo Paulo, I ti ngā na uia Yesu Keriso. Peno tā ua, na whaalata, tu whianu, sasa, toi angaleanga, tu whianu I tangata. Inosia. Tusi I sei wa inosia o ia o tangata. Le lawa tau te tala te isi, le maule ni Taeao. If I pay me loa ke wise a ti tātou, I've been crucified through Christ. E le o nau tā ua, e leo tā ua mālosi. E te whaitaun mau, e umaro whamai, wa le toi ola au. Ao ke riso wa ola te tonu ia teo. Aisea, ale wa hotil tangata tuai. Lula konito lima whapus suna fitu. O se wa ia ke riso, ole tangata fau ia. Wa mawai me tuai whahuta. Wa whaafawina mea uma. Aisea, wa mawhai tā ua na oti whaatasi ma Keriso. A tau le oti wa whaasa tauro tā ua Keriso. Wa venei sa tauro Keriso. Ma mea tate manu ma loai. This morning as we discuss this text, it's not I, but Christ that crucified. Not I. Because if I pretania, I have been crucified with Christ. Ileo statu lei. Not I, but Christ's faith. Not I, but Christ's example and power. Not I, but Christ's love. Not I, but Christ's sacrifice. Ileo au. Au le sa tauro Keriso. Ele o hau, au Keriso wa ola te tonu ia tau. Ele o hau, au Keriso e ona whatuatua. Ele o hau, au Yesu Keriso lana maliu. Na mawhaina avea o mawhao o hao. Lena maua le aso anafi. O lana mana, ona o Keriso. Ele o hau,
Wa mawele a lofa fa akape. Ele wau au ke riso malona tongiola. So po tu mau maili ni Taeao. Ona tāua lea mo tāua le ni Taeao. Famila au tu o te ola le fatua tua. Ile alo le tua. Iesi temi e whaitaine e tausia tu la fono le tua. E hei temi e whaitaine e tu ua tu ina nau o le soifuanga nei. Iei temi e te ola manu malo e te pau. Mida apostolo ai pau ia e te tu. Mafuanga e pau e tangata le mawhainto e tu. Lai ola le olanga tuai. Ai whape whena e manu malo ai. Si tatu te ola le fatua tua le alo le tua. E le se fatua le se ola lo iei se lotu. Se kare sia, se feifi au. Le ola uma lo le alo le tua momole. Ione lima sutasu lua. O lewe atie le alo. O iatie le ola. A o le o iatie le alo le tua. Sorry. Ele ai se ola. Le ni Taeao a o e whafufonga mai le ni Taeao. I tātou Leoleo Taeao. Nā se whaamanatu ia te oe. Teimi uma te ala whai mai ai hoti. Ala whai mai te Taeao hoti. Ala whai mai te Taeao hoti. Ala ruinga nā me hoti. E leo le hoti le tino. A ua whaasātaruina whaatasi tā ua makiriso. Ala ruinga. Pena o tā ua le tātou Leoleo Taeao. E te ui e ei tangata i whaalata oe. Uso e. O me uma na ui e Yesu lana whaasataruina. E ui e i fo i tā ua. Pe a hoti tangata tuai. E ino sia oe. E lafo ina oe. E whai upu ia te oe. Se e tu wheanu tangata ia te oe. Upu mwhamtalanga. Mui muinga. Ao te mna o tau atu ia te oe le ni Taeao. Le a ingae pele o le tua le upa ia. E olo na whasa taro ta ua makeriso. O iei le ki o le manu malo. O la kilna. Whamai. Ua le toe ola. Ao ke riso wa ola te tonu ia ta. O le ola foi o te ola i le tino. Le tino le. Le tino. O te ola i lava le whātua tua, le lau tu, whātua tua iai, le alo le tua. For God so loved the world, John 3:16. He gave his only begotten son, that whosoever believeth, or believe na whātua tua, iai. So whoever believeth in him, Jesus. So whosoever believeth in Jesus will not perish, but have everlasting life. Amen. The everlasting life na lewa sau nia Yesu moi. I'm crucified with Christ, nevertheless I live, let not by Christ liveth in me. The life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. He loved me and gave himself for me. O le upu nā ni Taeao. Le mamanu le tātou Galatians fitu Samoa tuto tasi le lavlangi. Whaasātaru whaatasi tā ua makiriso. Whamia le tua ia te outou le ni Taeao. Au whaasolo po kalama ma la sanga le ni aso ma ni Taeao. Te alu a whengai mo ngaluenga le ni aso. Ai a fau lava le tangata. Ai sea, ona lo whaasātaruina whaatasi tā ua. E luinga la, e le solo le le me unga. E ei teimi o fita. Manonga na Yesu mo oi le ni Taeao.
te ola le whātua tua, I le alo le tua. Whamnua le tua le nei Taeao, whamnua le tua, te tinama te māmātu tua. Mei se lau whainga ruenga, mei lawa le Taitai se o sisi o pito iti, o le nei SISDAC, ai mei se oe Samoa, wa mawhai o na vel newa no te whapuponga mai ai, ia whamanuia le tua ia te auto. O na Yesu. Amen. Lo matu te mai o le langi. Ia fo'i lava ia te oile vi inga e whamabau. Le ni Taeao, whaaftei mo lau upu whaamanatu ia te matou. I le whaingo fie, le whaasātauina whaatasi matou ma lau fio. Matu te ui fi tāma whaingitama. Le ni aso ia yeilo upu whaau lunga ia le te rātou uma ma mātou uma wa whaafuponga la upu. E leo le tangata le upu la wa fionga. Whaalau te reina whina ngalo maloto. Le nei Taeao whaamanuia ia rātou uma lava lo whaafuponga mai. Sini mo le sunga le Taitai a pasta ui ma le whalitua. Le whainga luenga pa ia o le tua. Mei pe teri fia. Na tinama te mātua le whangaloina Samoa. Wa mawhaina whaafafonga mai le nei Taeao. Iei loa lofa mo loanga le le. Whaamangalo ia te mātou te mā. O le mātou te talo lea ona o Yesu. O le mātou whaaftei atuai. Amen.